Hao ndio watoto nilipewa. Ndereti konainie noria arimi akahwa mafutie kuriho ndironekana ate guthira na ihenya. Arimi magikinyiriria kuregana na mutaratara wa marihi ma imwe kwa imwe wa DSS. Arimi aya makierekeria moruru mao kuri Minister wa Society Wycliffe Oparanya ni kwenda gukinyaniria mutaratara uyu ona thengia waguo gukorwo urugamitio ni igoti. Ta murimi haria iratukinyirie ikiriha last year to the society level to the ndegakire hau itige murimi adirwo nake ni management cia society tondu makoro ni meguthi na mbere na implement circular ya minister one ni mekuraga murimi DSS wawira akinyete ikinyio bau ubangira ndagutwarwo egokorwo ari ugwati go cooperative egokorwo ari ugwati go sako ira tona cio igukora ri urugwati go support ira ebago murimi. Mubunge wa Githunguri uria uma mucemanini uyu nyokirire atongoria aria maumite icigo iria kahua gakuraga ni kwaga kurumbuia mateta ma arimi aya. Why are the governors quiet and they are the gatekeepers and custodians of devolution? Why are we centralizing services yet we are supposed to be decentralizing services? Why? Undi igorizo auditions yao nimego take step ikurete thina munene muno matira need kuthi on the streets no steps isu arimi mange take ogumuga nindiramenya it will be disastrous for our country. Wamushobagi komithia aria maraigeria uteti urimini wa kahua mieri yake kinyitwo baru ni muikaririgite wa Kenya Seed Company wa Goigirishe. Kwa gure kai tutige politics cia kahua reke kahua rita riri kathikirirwe tarimi makawa na matwe kuribwa na wathore oraretwa reke oretwe kuna kuthikaniriria public participation ikitwe bara kwagirire. Tumesema sisi hatutaki siasa ya one term ama two term kwa kahawa. Tumesema sisi atukuli one term, atukuli two term. Gukiri uguo atongoria aya ni makinyanirie gutengemania mateta ma arimi aya kuri President William Ruto niguo gutigirira kihonia ni kionekana. Kubaliana kuna memorandum wametengeneza, wakimaliza kutengeneza watanipatia nipeleke kwa ofisi ya rais pale Harambee House na nitapeleka. Mia ya kahua ni ameta State House amorie niki kimera akaretie tondu ni twamuthurire na no twende succeed no ndego succeed na githuri ego succeed na kwinyihiria andu na guthikiriria andu. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mubi Wachege.